Matud pa sa atong unang pagbasa, ang pulong sa Ginoo tamis kaayo diha sa iyang baba, pero nahimong pait ug aslom pag-abot na siyang tiyan. Nakasabot mo ana? Wasan? Suway kuno ninyo kaon ang Biblia, niguli ninyo sa inyo, namoy Bible dito? Sige, suway kuno kaon, bisag mga 5 lang tingali ka palid. Suway kuno og tamis bas imong baba. Nya mo pait dayon mo aslom dire. So ang pulong sa Ginoo dili na nato matagamtam sa baba. Pero usa man ni siya ka pasumbingay ang pasabot nga ganahan kay ta mulitok sa pulong sa Ginoo. Ang atong baba ba, yano kayong mulitok o ganahan gitang mulitok sa pulong sa Ginoo. Pero maglisod tag buhat. Kanang diri na sa tiyan gitawag man as in English og gut level. Kana bang sa practice na ba? Sayon sultihon, lisod buhaton. Tinuod na dili. Giyos ba kuno? Motoo mo nga ang pulong sa Ginoo sayon sultihon, lisod buhaton? Giyawaan mo. Mao man ay pangilad sa yawa. Mao dyan ay pangilad sa yawa. Unya kita mituo kita ana nga ang sugo sa Ginoo sayon sultihon, lisod buhaton. Nya gihimo gina sa kalibutan karon nga standard knowledge. Mao na daghan kaayo ang dili ganahan mo practice or mo buhat sa pulong sa Ginoo kay nakondisyon naman ang atong utok nga sayon sultihon, lisod buhaton. Pananglitan, ang pulong sa Ginoo nga niingon, basuli ang imong mga sala, paghinulsol sa imong sala. Butang na to ang imong sala kanang pagpakig-live-in or pagpangabit. O kana, mo na sala, live-in o pangabit. Hay may sayon buhaton, buwagan ang kabit o ipadayon ang tinago-tago na relasyon. Sige. Hay may sayon, buwagan o ipadayon ang tago-tago. Uy, kusga oy. Digin mo kabuwag sa inyong kabit. Sayon na kayo buwagan ang kabit oy. Lisod kayong imong padayonon. Magsigi kag panglingi, hasol, bugat. Nya di ka katog hapit. Magpanagan na ka. Daghang hasol. Di sa ato pa di ay, sa real life, lisod kayo pagpadayon sa sala kaysa paghunong. Di ba? Kana ding pamakak. Oh, hay may sayon. Himuon. Sige kag pamakak. Nya imog yung dipinsahan ang imong bakak o ang pagtugan sa tinuod. Inigtugan ni mo sa tinuod, kausara. Wa na, humana. Pero siging pamakak ko, di ba sige hanggang dakop-dakop og istorya, hangtod na lang noon, masakpan na lang Ginoon ka. Nya sa tibuok nimong kinabuhi, sugod niadtong namakakas imong bana o namakakas imong asawa o namakakas imong mama. Sugod atong pagpamakak nimo, din aka malinawon, gasigi na lang kag bantay nga di ka masipyat kay basig masakpan niya ka. Pagkakapoy ana. Para din hiyo, din sa atong parokya, unsa may sagad sala nako. Kung akong tigumon ang tanang kolekta, isuod nako sa bulsa. Nya magsigi kong pamakak nga putla na natasuga, napatay project, sikan koleksyon ta, nya ako din gisuod sa kong bulsa. Wa gitay kwarta dinhi, gamay kay tag kolekta, nya gisuod na ako sa kong bulsa. Kana kapoy kay nastanan. Sinsiyo palang daan, kakapoy na dadaan. Labi na sinsiyo inyo isuod, kakapoy ang nag-ato na magpundo sa akong kwarto, kana mga lata kayong 20, mura ba na inyong kumot-kumoton, nya ibutang diha, kabaho ana. Oh. Mao na ako tigomon dito. Oy, kaluoy nako. Pero akong sundon ang gitudlo sa akong pagkapari nga magpuyo gyud sa kakabos
poverty, vow of poverty. Akong ihatag tanan ngadto sa atong treasurer, ngadto anang atong opisina. Sila mo'y gasigig ihap dito. Sila mo'y magsigig tapong na ilang baho kayo na inyong gipanghuhog din eh. Ako, igor ako maingon, gay kong kwarta di abi. Apir naman. Sayon kayo, no? Wa mo ka yun. Sayon lagi kayo. So sa sakto gid ang pagkasulti sa tinud-anay sa real nga kinabuhi, nindot og sayon kay puy-an ang kinabuhi nga gitudlo sa Ginoo kaysa kinabuhi nga gitudlo sa sala. Ang kinabuhi nga gitudlo sa Ginoo nato kaning iyang pagpanglimpyo niya diri sa templo, ingon siya, ayaw himua ang akong templo nga balay sa mga tulisan. Kinsa man ning mga tulisan? Kinsa may gihigugmas tulisan? Ang Ginoo o ang kwarta? Ang tulisan ba unsa man yang gihigugma? Ginoo o kwarta? So kaning pagsulti ni Hesus nga ayaw himua ang balay, ingon siya, ang balay, ang sa kasulatan, ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Ang gisulti din ni Kristo ba, nahimo na noon ang balay sa Ginoo nga sana taguanas tulisan, pasabot ang gihigugma na diha sa balay sa Ginoo, ang kwarta na, dili na ang Ginoo mismo. Nya kinsa man ni ang balay sa Ginoo? Ang atong lawas. Kana bang ang atong lawas patay-patayo na tong trabaho aron lang makakwarta, pero di gyud mohago aron pagtuman sa kinabuhi nga papuy-an sa Ginoo. Kamo, unsa may gigamitan ron ninyo sa inyong lawas? Mangitag kwarta o mangitag Ginoo? Dige, ito ba? Unsa man rin inyong gipaningkamutan ba? Ang pagpangitag kwarta o ang pagpangitag Ginoo? Naparabay uban, hangto din his pagsimba, gipangita kwarta lang gyapon. Ginoo tahon ihatag na untang bonus na mo, Lord. Mahinta, Lord, og madako-dako. So, imuan pa gyud og standard ang Ginoo. Lord, di lang usa-unta in taon ko paninglan aning akong giutangan karon kay wa jud koy kwarta. May lang ta taon, Lord, next year na lang ko pangayuan kay unsa may akong i-Christmas party in taon. Ana, ang Ginoo pay diktaran niya na gipuson na kwarta lang gyapon. Ayaw oy. Pangitag Ginoo. Patay-pataya imong lawas pagpangitag Ginoo. Bahala nagwa kay kwarta basta naa lang kay Ginoo. Nya sayon kay ang Ginoo pasudlon sa atong kinabuhi. Ang kwarta mo'y lisod kay pasudlon. Kay ang kwarta sayon kay dawaton, lisod kay pugnan, mukalit lang kawagtang. Ang kwarta ba? Kana inigdawat nimo sa imong sweldo, sumagod igdawat nimo sa imong sweldo, makaabot og 3 days. So, after 3 days, utang na sa iyo pangita. Ano man? Mauna ang kwarta. Idlas mga ng kwarta. Pero naa kay Ginoo, ang imong kwarta, bisag unsa kagamay, dugay kay mahurot. Basta naa lang kay Ginoo. Nga naman, tudloan man kas Ginoo, ayaw pag sinasinaan ang imong silingan ha, nga naay multicab, paglakaw lang. Ana, inka uy, na may padatadatahan god isa ayaw kay kuanan ng imong sildo. Ay pag kuanan ng imong silingan nga dako kay TV nga flat screen, ayan na pa katulang dako kayog lubot nga TV. Katong black and white, kay may to dugay kay to mapunder. Okay, black and white god. Nya ayaw pagsunod anang imong silingan. Anaon magkaanas Ginoo? Ayaw pagsunod anang imong silingan nga sigig bag-o anang iyang bag, eterno gid siyang sinina. Ana nya astang iyang buhok siging pariban kay iya jong ipaklaro-klaro. Ana ayaw pagsunod ana ha. Anaon man ka? Be simple. Unsa ang pagkahurot sa imong kwarta? Nya ayaw kay palit ana mga baboy kana kay makadaot na ang pari lay pakana. Ayaw lang na. Kanang imo utan lang. Utan. O nya, palit kag isdang gamay. Nya, utan. Ana, nya, imong nga, mais, imong kanon. Simple lang. Nya, mahurot yung kwarta nimo.
ayaw pangutang ha, ayaw gyud pangutang. Ana, ug wa na kay kwarta, hala pangayo. Nya ganahan day ka mangayo. Ikaw kauwaw na. Aw di imo jung kanang kontrolon imong kwarta. Nya mahurot day imong sweldo. Dili kay gasunod mangkas Ginoo. Labi na gyud mo ingon ang Ginoo, ang sobra ha ihatag tanan ngadto sa kolekta. Ana. Kay kun unsay imong gihug sa kolekta, ako nang i-times 100. Aw di mo samot na gyud kadaghan ang kanaganing imong kwarta. Nga lisod ay na. Hoy, lisod tong sigig pangutang, nya sigig pamakak, ngano man wa naman ka magsunod sa pulong sa Ginoo, gasunod naman ka sa pulong sa tao. Labi na jud mo ingon ang imong isig ka tawo nimo, haladay, naabiya didtoy ka ng bag-o biyang kuan, lending, magamay kay interest day, mas dako ri diri. So lagi, so, dali pa kay kakarinyo bisag 50%, di na ka bisag di na kabot 50% imong nakuan, pwede na nimo i-renew. Nya mosugot ka ato. Ayaw oy, ang pulong sa Ginoo ayaw mong pangutang, pangayo. Ana, pangayo. Mabita ako karon sige kog pangayo. Nangayo ko og mo donate para sa akong birthday. Karon daghan na kay ni donate oy, niabot na gud ang akong kwenta-kwenta ron. Niabot na og mga 80 ka sako ang akong mapalit nga bugas. So, tanawa lang, di mo pakpak di ay pakpak. Nya nagkinahanglan ko og labing menos mga 120 ka sako. So pila na lay kuwang? Oy, 40 na lang. Wa pala ko kapalit og sardinas. Mangita na sa kuan eh. Hangtod pa man is Martis akong sigig announce na donate mo kay ako lay hatag. Kani ako ning birthday, nya gusto ko manghatag, wa man ko ikahatag. Ang kaning nang donate, mao ni sila'y mo palampos sa akong pangandoy nga makahatag kog labing menos 1,000 ka pamilya. Karon inig birthday nako, ig 24. So mo na akong pangandoy. Unya, galisod ay ko ani, nga nangayo ra bang ko. Unyag nagloan pa ko para akong i-gasto ani. Puting dakuan akong bayro nun. Karon ingon ako, sige, ang mo donate taas og kinabuhi. Kay birthday ko ni. Na day birthday nga mamatay, may mag-death anniversary ni. So og mo donate ka para birthday, di mabuhi ka. Og death anniversary pa ni, patay ka. Nya birthday man, taas mo kinabuhi. Ingkaw nya ang birthday pa dir, away siguro. Sige, manindog na ta.